Desmond, naik saya! Naik saya! Cepat! Okey Desmond, apa nama art kamu? Nama itu I Hate Perang. Wah, message yang bagus. Tengok sini murid-murid, jadi macam Desmond, contoh yang terbaik. Zaman sekarang ni banyak perang, memang tak baguslah perang. Aduh. Nah, semua orang tengok art Desmond Saya tak payah tengok pun saya tahu bagus. Kenapa semua buat muka macam tu? Apa lancar? Desmond, jom naik kereta saya. Oh. Naik. Hai, kau buat apa? Hah? You kata naik tadi? Naik, masuk dalam lah bodoh. Oh. Naik means masuk dalam. Inside, in. Oh, wow! Sakit! Oh no, Desmond! Cepat, naik saya. Saya hantar you pergi hospital. Naik saya, Desmond. Cepat, naik saya. Naik? Naik saya. Naik, masuk dalam lah bodoh. Cepat. Naik saya, naik saya. Siapa cucuk saya? You buat apa? You buat apa? Korang sapu je lah, jangan bazir. Sapu semua. Sapu? Saya sekarang sapu. Apa kau buat? Kau suruh sapu. Bodoh, sapu masuk mulut lah. Masuk mulut? Mulut siapa? Makan fresh. Oh, kenapa saya sejuk lah? Kenapa? Oh, Kwan, you nak bini saya? Betul ke? Kita kawan lama. boleh. Mana bini? Thanks bro. I dah lama suka bini you. Jom. Sangat sejuk sini. Come